Takže ahojte lásenky, tu je Jaginko a ja vás vítam pri ďalšej Trailer Manii s Jagim, kde si pozrieme nič iné ako rozprávku, ktorá má výsť 30. júna v tomto roku. Moje si na to určite pôjde, ja pôjdem s ním. Teším sa, je to trošku niečo inačie, nie je to o tom Grootovi a celej tej rodinke, je to o Mimoňoch, je to vlastne pred nimi, jak to celé bolo, Mimoni 1, 2, 3 a skrátka Mimoni sa chcú stať hercami. Videl som to len s úryvkami, dej, len čo je vlastne v tom traileri je taký, že chcú sa stať hercami, zavolajú do tohto sveta strašne veľa príšer, oblúd a potom majú plné ruky práce, aby všetko napravili. Čiže poďme sa na to pozrieť, lásenky. Za mňa je to úplne super duper rozprávka pre malých, pre dospelých, kto má rád Mimoňov, určite áno, takže poďme si to pozrieť a napíš do komentáru, či na toto pôjdeš. V Hollywoodu změnili nové hvězdičky stříbrného plátna tvář filmového průmyslu jednou provždy. Mimoni jsou zpět. Ale nic není, jak se zdá. Babi, Humphrey? piñata, carbonara, lasagna. Hlavně ve žlutých barvách. Jamesy, ty jsi rozený filmový režisér! Eureka! Gloria, aleluja! Maca un movie de Minions con monstras! Yaki, onigiri, já jsem volný! Stačí! Já jsem Gary Orcam Oliver Magma i kapra zvaný Shadys, ale kamarádi mi říkají Gumy s krátkou. Znám skvělý monstrum pro váš skvělý film. Plujem! Jojky! Hleďte! Všemocná Jirenka! Křičí všechno a všechny na planetě! Jamesy, čeká tě zářná budoucnost. No, takže napíš mi do komentáru, či na tento rozprávku pôjdeš. Ja za svojím synom určite áno. A nezabudni dať follow, like a podobné. Však to už poznáš. Bye, lásenky, vidíme sa pri ďalšej Trailer Manii s Jagim.